uvuka ekuseni wena la ungakachami ngisho inkunzi yakini ufuqa amasi la abashana bakho bayakubingelela malume uzothi hey yanihlawuliwe nini ubakhomba kanje abashana ngoba nakho abashana bazokuphazamisa ikhaseti lakho uliciko wena uphupha ingoma ebusuku uma akho uyakubona usiyaphuma ngegede uyabuya nithi kuphathiswa inhlwanyelo uthi ngibuya ngomhlanzoni uyaphuma uphuthumaphi e-studio eGoli ufika le eGoli nakhona awubingeleli ukhoma umshini wokuqopha ngiqopha imfana ukuze umfana asheshise ingoma angazeyidictate aqophe umfana ingoma kube ngezakho ziregister ngawe sefana uyiperform manje engabe ubhukhiwe lapha emcimbini usuphuthumisa umfana uyigida ngoma uqala ungakangeni awuhamba ufika ukuphika ezinye ingoma zami lapha uthi akusize zami adlale track 1 no 3 no 5 lezi ezinye akusesize zakho uDJ ngebhadi avela adlala track 4 lo ngawushongo usumkhomba kabi uthi angiwayinda wena umkhomba ngenjumbane kade ngakubona ukuthi ungaphesheya wena usuyayiphika lezi ngoma kusezona ezakho manje usunamahloni ngazo kodwa thina le ngoma uyifunza thina uthi asidlale ngemali wena uhlulwa kuyiperforma mahala la kuzingoma zakho akusezona ingoma usunamahloni ngazo akuzona ingoma zakho lezi angithi nje ingoma zakho